Siúd, Àrd-Sgoil. Chanin Dìomhair do cuisean bí. Caniel, capital leis mi cuiú. Och a chubí fisacit nuair a héile bhíochan. Cuiú, sin ar bhí nar cartin fatar bé, so chineal a difar bhí mé an seoirs ar do hón. Okay, ach fé mi tú gheallag nach inches tú dunne san bí. Ha mé galtín nis cóhain. Okay, sé just in a haun. OMC, cha chreitis tú seo. Is still an gossip, dí haun. Well, nuair chuile mise cha chreit mé. A chéal fisacit ar Susie bhíc granta. Ha mesal ar Justin. Oh, creator bach. Bí mé arás, bí bhógáil. Hi Susie, still an doubt. Tang? So ginch Ian Beck jo go bhfuil mesal ar Justin. Jay? Na gab druggy rai, how nín si mi don gunnus an bí. Hi Susie. Hafis acum gun do yinch do Brittany moon Dìomhair acum. Ha mé cho dilly Susie. Cuisean do yinchu. Vare yautin nach vi tu yinch do dunne san bí. Har a root gorach a Genevieve vid net couch le Brittany. Storken nak e couch cool a hanum, ac yn iawn mysio gyda couch na awns nac 18 ac yr earbsa.